Evar baş basi roja îro li ser di tewera me dabeş kirî tewera yekê li ser Tirkiye û Bakurê Kurdistanê vegerandina hejmarek ji mamostayan li ser karên xwe beşekê dî jî vekolîn digel wana berdewam e bi tuhmeta peywendiya wana digel PKK heye. Daxuyaniyên yên wek dijî hev tê xwendin ji alî çavdêran navbera serokatiya PKK û serokatiya KCK ji bo bêtira xaftin li ser vê mijarê ji Diyarbekirê me mêvandariya İbrahim Goçlû kirîn vîskar û çavdêrê siyasî ji dihokê jî şereza û pispor di karobarên yên Tirkiye zeravan berwarî me mêvandar kiriye. Em destpêkê jem İbrahim ji Diyarbekirê pirsa xwe û babetê vedkin û pirsa xwe em jê dikin. Kak İbrahim vegerandina hejmarek ji mamostayan ji bo ser karên xwe piştî dûrxistina wana merokare wek amajeyekê bixwîne ji bo guhartina siyaseta AKP hikûmeta Tirkiye li hemberî Kurdan. Yani tiştekî gelek vekirî heye ku untizane taybetî piştî darbaya leşkerî ya panzdeh tirmihê untizane Türkiye prosesekî nû dest pê kir. Niha Türkiye ve qanatê de ku nêrîna Türkiye ve ku darbaya leşkerî ya panzdeh tirmihê ya ji aliyê Fethullah û Kemalistan da çêbûye de gotin ku PKK jî puan ra îtifak bû li hevkirîk bû. Ji bona ve piştî darbaya leşkerî metodekî prosesekî nû dest pê kir. Proseseka nû dest pê kir. Gor konsepta nû ew bû ku ew kesê ku li hemberî Tirkiye şer dikin dibêjine ku em ê bi şer zora Tirkiye bibin hêz û partî çi Fethullahî çi jî PKK'yî divê ku ew ji dezgehên dewletê dûr bikevin. Ji bona vê yekê de destpêkê da dikarî bibêjî ku ji bo Fethullahê ji gelek dezgeha dûrçîn çêbû. Yani dezgehê perwerdaya da, di dezgehê yargiyê hukukê da, di dezgehê çapemenî da, di dezgehê siyasetê da, di dezgehê vekê da dest pê kir. Lê loma ji bo Tirkiye münaqeşekê dest pê kir ku gelo ev metod rê rêbaza ku îro li hemberî Fethullah de meşandin. Madem ku PKK terörist e çima li hemberî wan aynı metod ne meşandin? Dikarî bibêjî ku Türkiye zaten piştî panzdeh tirmihê konseptek ecibandî bû ku ev kesê rasta rast bi PKK ra alîgirin piştgirin divê ku ji dezgeha dûr bikevin di destpêkê da jî ji şeradariya dest pê kirin û dikarî bêjî ku ji dezgeha perwerdeyî ji mamosta dest pê kirin. Belê Kak İbrahim. Îro hûn dikarine bêjin ku 11,000 kes zêdetir mamosta ji wazîfê hatin dûrxistin. Lê hûn dizanine ku ev îro münaqeşekî girîng heye ku ew bi tevayî ne PKK'yî ne ji bona ve AK Parti'ye biryar daye ku wana ji hev di veqetîne yani yek ew kesê ku ne PKK'yî ne bi ji terora yani gor devletê terora PKK ra piştgirî nekiriye ji PKK ra rasta rast piştgirî nekiriye divê ku ewna ji hev di vêne veqetandin niha li hemû bajara li Diyarbekirê ku komisyonê ava kirine li Dêrsimê jî komisyonê ava kiriye aslında hazar mukabin ev politikaki gelek konsepteki gelek ne başe li hazar mukabin PKK jî bu sedem ku zêdetir hemû civatê hemû beşên civatê çi mamosta çi parêzer çi efendim tikarî bêjî Kurdê dinekî dezgehê devletê da kar dikin bi wan ra vekirî rasta rast peywendî çekir li ber vekê li ber devletê dikarî bêjî ku evna legalize kirin. Belê ev kesên got vegeriyan Kak İbrahim dewleta Tirkiye hikûmeta Tirkiye karib hesanî cudahiyê navbera Kurdên yên asayî kesên got peywendiya bi siyasetê yan jî bi PKK tune navbera wan kesên got bi rastî PKK ne. Dewlet kare bi hûrî bi deqîqî ser van kesa bisekin wana ji hevdû cuda bike? Divê ku cuda bike zaten îro ji xebatik dest pê kiriye û intizan ku li Dêrsimê gelek mamoste ji nû ve vegerandin
خباتن خو جیه خو دزگاه خو جبو و تویکو و وگراندن اگر بیوی آوایی نابه حتی توایی او کسی که PKK راجی دانستاندن آوان هیه تبی که او جی کاتگوریزه ببین تبی که روشا وان جی پر زلال ببه اونا توایی دی یک قالب اکی دا نین شروع بکرین لیورا اکو راست اگر اندام PKK بین تشتکه لی گریدای گلک صدم edin hatta tıkari beci gredayı sademe HDP çünkü untuzanla ki HDP partiya PKK'ye şaradariye PKK'ne jibona ve yeke اما بين لسر مجارة بيونديان نبرا HDP و PKK بيتر سياسة دولة تركيا ياكو نهدو خاص بجي بكش بو نهشتنا PKK كاك ابراهيم دقل من بمينة از بري خواب دم جم زيروان برواري ج دهوكي قالوا او تشد بيج درباري وگراندنا و هجمارا ماموسان قالوا ابايا نشاناوي كيا ايدي نماج دربيه دترسن كردتايا سربازي او خطريات نمايه يانجي سياست هاتي گوهرتن بله براستی بوچورا بن اف وگراندنا هندک ماموسا بو سرشورت و نظریت و بو هندک شاشین کودا دو گشه پیدان کتیتی دا پشتی کودتا لشکری امش بیرنا کن سرداری کردن که کودتا لشکری سرداری یک بو گزیت پرات فعل وادیار بو حکومت دا دو گشه پیدان بریار سر هنده دا کو سرداری سرکیل گل کرداب شوازی میکانیزم چاهش کوب تایبتی بکارینا میکانیزم امنی شبنده بو چونا من زفراندنا وان ماموسا بو سرکارت و نزیت زویت و هنده کو چیل بیت حکومت دا دو گشه پیدان یا گشتی قناقه که دویتن هندک کش هندک بادک دیب کار بیتن گل کرداشوان بادک جارک دی زفراندنا گرانیا برئیس عبدالله جلانی بو ناف پروسس آشتی تایبتی اف زیارتانه رسمی کو برای عبدالله جلانی را بو زیارت وکری و اف پیامانه رسمی جارک دی از بجمه و کوهاتی شاندنش لای عبدالله جلانی هندت گرینتن کو چت بیتن دادو گشه پیدان پنجره که هلا پنجره هنی کجا کدی بشه تطریقاوی پنجره را پروسس آشتی کار سر بیت کردن و شلایکی و شلایکی دی و گله که گرین که اوه دادو گشه پیدان باری و چنده هیا کو نشتن همی جماهیر بنمون اف کسین پشتوانیا پکیت یعنی اف کسین هرچنه بیش نزدیکی ایدئولوژی تا پکیت دفاعنا یا برقرار بیتن کاروبارن وانا دیر بخیتن چون که نوع سیاست که ده پیرو که نفس سیاست هنه سیاست کمالیا یا نشنالیسم ترکی کو ورژن گلکن خراب بون سر کمالگه ترکیش برنده بو چونام دادو گشه بدن از برنامه کم جارکا دی بزوریت و ویش واژه سیاست کرنه چون که اف سیاست کرنه اف تیارات کو دادو گشه پیدان به چه بو گلک قربانی و سیاست هنه دایش برنده سیاست دیر خستنا خلقیان سیاست ده اک پارتیه چندین جار داخلانی تون دانه کاک زیروان دبیجه ام و ناگرم پیواژوی آشتیه تدبینه اوای آماجه کش بود اسپیکه پشمانبون جوی داخلانیان گو ام و ناگرم پیواژوی آشتیه خوازه پیواژوی آشتیه دست بکه آماجه هنه گو پیواژوی دست بکه بله پراستی تایبتی هکر ام بحثی قناق پشتی کودتا لشکری بکیتوی سردمی دا گل جادادو گشه پیدان سرهند راستی کو پروسس آشتی بدیماهی که زفرین سر پروسس آشتی آخفتن سرنایت کردن بریارا دیایی سردا کو نازفرین و پروسس آشتی بس بوچونا من اف گهرینت ماسنت روشلاتنا و راست دا درس بوین تایبتی اف کشن ین آسایش کوتوشی دولت ترکی بوین از باردگم برجواندی دولت ترکیه دایند برجواندی پروژه استراتژی دادو گشه پیدانینه کو بریارا نهایی بدتن کو نظفرین با پروسس آشتیه راست افرو که قیران تقول هند نابینا پکیک و حکمت ترکیه دا بس پروسس آشتیه رنگ ودانش پکیک بترنا کتن پروسس آشتیه رنگ ودانش با کره کردستان کتن رنگ ودانش جیان و گزار خلق کتن کو اف خلق هنی بویا قربان سیاست پکیک با کره کردستان و حتی راده که برچاف جو بویا قربان اف پروژن ینهش که دادو گش پیدان پشتی کودتا لشکری بکادنش برهنده بود چون من دادو گش پیدان توی سردم ده که بحث بدیم های کینانا پروسس آشتی کرد بید جبهنده بهندک اجنده سیاسیان هندک باشترین برجواندیت خوب سر هدف فرض کردن درجه که سر هدف و درجه دویجی سر پکی که دست بردار هندک پروژه خوب بیتن اف پروژه
تایبەتی ئەف پرۆژێن گرێدایین هەرێمی بێ و دیار و ئەف پرۆژێن کارتێکردنە ڕاستەوخۆ سەر ئاسایشە نەتاوی بەڕژەوەندیە نەتاوی دەولەتە ترکیت کرد ji بەندێ بۆ چوونا من ئەف قۆناغا ئەڤریکا دادوگەشە پێدان تێدا قۆناغا پشتی کودەتا لەشکریە و هەندی وێ ڤەترە دێپتر سیاست ترکیا بەرەف ئاقارێکی سەقامگیر ڤەچیتن و جارێکاتی دادوگەشە پێدان ئەستوێ باوەڕێدامە بادەکا کوردی بکار بینیت بۆ جارە سەرکردنا بادەکا کوردی پێخەمەت هەندێ سەقامگیریە سیاسی نەفخوا دەولەتە تورکیادا بەرقەرار ببیتن چونکە ئەیش کێشە سەرەکی دەولەتە تورکیادا کێشا کوردیە ji ber hindê dadûgeşa pêdan ev va hindê barî vê çendê heye ku neşitin kêşa Kurdî tinê reftarên PKK vegirê det heker hat û wana bifêtin hindek projeyên stratejîk geşa sendina aborî siyasî Tirkiyada cêbecê bigetin ji bendê bû çûna min ez wê bawerê dame bi qonaxa dihatî dadûgeşa pêdan hindek projeyên diyê tên bes ev projê tenê dêt wextê xwe dahên taybetî piştî bişêtin hindek derencama yan hindek ecindê siyasî ser PKK û ser HDP bihêne ferzkirin taybetî dirîskirina hacizekan dirîskirina cidahiyekê navbeyna HDP û gel PKK da heta Evrûke ewet hate pêşbînîkirin Tirkiye taybetî li Bakurê Kurdistanê HDP cenahê siyasî PKK bû tenanet hindek mecalata de HDP bû cenahê leşkeriyê PKK jî ev henê rastî dadûgeşa pêdan pêwîstî pindê bû ku bişêtin serederieka hişik gel HDP û PKK bike taybetî gel lahengirên HDP û PKK piştî qonaxa kudeta leşkerî biket bes bi qonaxa dihatî bû projê seqamgiriya siyasiya giştî Tirkiye ez bar dikem prosesa aştiye baştirîn xiyara û 30 salên yên konfliktê navbeyna hikûmeta Tirkiye gel hêzên PKK ev vegihandiye ku geleka bi zehmet ev mîkanîzmê leşkerî kêşa Kurdî bêta çareserkirin û geleka bi zehmet jî tu bişê PKK çarçovê siyaseta Tirkiye dîrkey bû nimûne Evrûke dadûgeşa pêdan hewlên ciddî dane hindek teyaratê Kurdiyê berîr dirîsken Bakurê Kurdistanê Herdu alî Kagzeravan herdu alî dibêjin şer em AKP dibêje bi şer em ê wana ji nabidin bin Elî Yıldırım dibêje bi tenê riya me şer e Cemîl Bayek yê kecekê jî dibêje tekoşîn herdu behsa şer dikin kes behsa aştiye nake بله بوچون راسته بوچونا من هف هر دولاین تنیب تایبتی هکرم از شپکه که دست بکم آریشا سرکی ناف پکه دا درز بوی گهشتنا جمیل بایی که درسکرنا بریار ناف پکه دا اف کشین سرکی درز بونب تایبتی پروسس آشتی جیل ترکیه کتت مطرسیه دا و حتی گهشت درجه که ایدی وروکه بحث پروسس آشتی نایتا کرن جمیل بایی ایک اشتیارات ین سرکیت لشکری کو سرداری کرنا ویل گل پروسس آشتی سرداریه که حالا بو سرداری کشاشین سیاسی بله او آلیه لشکریه که گذروان تتوازوه که بیجه از توازم نرینات زبیتر سروی خالی بسیم برای خوابدم دیاربکر جم ابراهیم گوشلو درباره ام بیجن پیاما گو نزلال یا ناراگاندی یا عبدالله اوجان برای پکه گو بحثا ویه که تکرن ناواروکاینا داخوازا اشتی تکرن لجالی که دیده سروکی کجکه جمیل بایق دبیجه توکوشین امکارن بیجن کو دناوا پکه ده بریار نما عبدالله اوجلانه ده سرکش ناوا پکه چه بون یک داخوازا اشتیت که ایده داخوازا شرط که یعنی جی لیست که کدنا برای هر دوالیان ده کاک ابراهیم دنگ متکه مپرسا ویه که اشتکر داخویانین ین نها دنگه و گشتم بله از پرسا خود دوباره بکم کاک ابراهیم داخویانیا یا جمیل بایق یا گو بحثا تکوشینت که تکوشین و داواروکا پیاما عبدالله اوجلان ربری پکه گو ناواروکا آشتیه امکارم بیشن که دناوا پکه ده بریار نما عبدالله اوجلانه یانجی لیسکه که نبره هر دو آلیان ده گو یک بتوندی داخوه ادجی بنرمی داخوه یک از تشتک بیم بسپور کرد بسپور روجلاتا ناوین با آواکی کلاسیک قصات کنه نها دامک من که دوه که گداری کر او وک پروسسا لعراقه لهمبری باس شرچه بو پارتی کردار را باس پشتی دمه که رونشت دانستاندن کر گود که امه بر رخستنین Kürdistan'e Parti Demokratik Kürdistan'a Irak'e u Yekîtin İçtimai Kürdistan ra li ser otonomiye tikarin li hevdî bikin ya jî nakin. Niha li Türkiye
proses ya jî em bên konsept ebiyo avayî neye. Yek tiştekî vekirî heye ku PKK yani Pêvajoya Çareseriyê 2013 da demak dest pê Abdullah Öcalan got ku êdin dema şerê çekdarî derbas bûye. Yani divê ku PKK dev ji şerê çek berde. Levra êdin bi riya siyasetê ve demokrasiyê Türkiye çareserkirina keşaya siyasî mümkün e. Derfet heye ji bo navê yekê. Rast e. Levra îro partiya PKK ya siyasî de parlamentoya da temsil tibe. Şeredariya PKK tikarî bê li herema desthilatdarin. Hemû rêxistinên PKK bi azadî ya jî bi nîv azadî xebatê xwe dimeşîne. Ji bona wê jî Abdullah Öcalan geçtî bû vê qanatê ku şerrekî çekdarî nepêwîst e. Divê ku bi şerrekî siyasî yanî PKK bê qayût şert dev ji çek berde û bikeve siyasetê bi riya siyasetê bi riya demokratîk bi riya parlamenterîst keşaya siyasî bê münaqeşe kirin. Ku ez jî wek pisporê van meselana wek siyasetmedarekî nivîskarekî jî ez bi xwe wê dinêrînê da me. Yani zirûfên İranê zirûfên Türkiye ji hevdû cuda ne. Te bersiva pirsa min e da ez xwazim yekê zanibim ji bo bêtirin fêdêj demê bîne kak İbrahîm. Ev di peyamên cuda yên di hev di nava PKK de nîşana çi ye? Abdullah Öcalan rêberê PKK dibêje gerek aştî dest pê bike, Cemîl Bayek dibêje têkoşîn. Vaya du tişta ifade etkiye. Yek eve ku zaten çend salın nerinin Abdullah Öcalan tesir el kandile nakine. Yani desthilatdarî bandora veke kadiyeye. Tüveki kandil tüve kanate da ku. Abdullah Öcalan bi hükümeta Türkiye ra AK Parti'ye ra hareket dike ya jî beriya ve hükümet edin ra brev tevdigeriya îro kandil jî bi İranê ra tevdigere bi Suriye ra tevdigere ya jî bi Iraqê bi Şîya ra tevdigere. Ji bona vê yekê peyama Abdullah Öcalan jî peyamaka rasta gorxu ev veke jî rasta. Levra PKK derfet ji bo vê tune ku dev ji çek berde. Çünkü PKK damak hata vakirin vek projeyeke vek rêxistinekî operasyonel damak ava bû bi çek ava bû. Yani bê çek PKK nabe. PKK divê ku bi çek hebe. Eger çek nebe mesela beriye 12 îlonê PKK li ser siyaseta Bakurê Kurdistanê tekeleka wî bandoreka wî giştî tune bû. Piştî ku milîtere bû efendim tevgera millî bi devletê ve hev müşterek tasfiye bû vê demê tekelik li ser tevgera siyasî ya Bakurê Kurdistanê çêkir. Yek jî îro menfaata PKK bi xwe ew bi devletên ku pêra danistandin dike menfaata wan di çek de ye. Ji bona vê yekê PKK dibêje ku ya em ê zora devletê bibin devletê jî di ceribandina xeya Pêvajoya Çareseriyê da geçte ve kanate ku PKK eger li Türkiye keşa Kurd jî çareser bibe yani keşa Kurd ez jî divê nêrînê da me bi awakî federalî jî çareser bibe PKK de encamê da bibêje ku divê ku em desthilatdariya xwe ya çekdarî bidomînî. Nel Bakura Kurdistanê. PKK îro dixwaze başûra Kurdistanê desthilatdar be. Li îro îrada gel Rojava Kurdistanê xesib kiriye. Li Rojhilata Kurdistanê vê dike. Yani nel bes li bo Bakura Kurdistanê. Ji bona vê yekê PKK projeyekî wilo ew mezin e. Ji bo vê yekê HDP çi kare bike? Kare li şûna PKK aştiyekê aramiyekê Bakurê Kurdistanê deyne bi Kurdî ji kerema xwe re kak İbrahîm.
که HDP نکاره تشتکی بکه çünkü HDP به دستلاتداری PKK دمشیه HDP دروایی PKK دکاره تو bir yara bigre tu proje bikare be bimeşine jiyana xadaji ev derketiye çünkü tüccara damaku kandil çi bibeje HDP vitiştip kartini mesela HDP dibece ki riya aşiti peviste nerine HDP ve Abdullah Öcalan em beni peyamaviye ve daviye nezik hevdine le hazar mıkabın gelek vekili ra nabece ki aşiti peviste em rexistine ki yasayini em rexistine ki halke deng dayeme mezeke farkaya PKK gele Kurdi temsil nake çünkü halka deng ne de PKK ama deng de HDP بله که ابراهیم بینجا نه پارلمنتره وانه نه سروک سراداری وانه نه هرچی قاس halka daya fakat bilevi PKK nel hemberi devleti bi Xendeka li Suriye li Slopiye li Ferqine li hemberi şeradariye HDP şerkir yani emtibejin hemberi devleti şerkir ama aynı demedat hemen damda li hemberi şeradariye şerkir levra şeradariye Diyarbakır'e deste HDP da bu HDP hatı bul bizartın farkine da HDP hatı bul بله حکومت ترکیه دبیجه کو شارداریان ین دفری گوتا آماجه پیکرن دستوانه هبویان جی آلیکاری دانه پککش برویه که قیوم السروانه فرد کرنه از خوازم جار که ده برو خابدم دوها که کاک ابراهیم دگل من بمینه جبو کو از باواکی داد پروانه دمه دابش بکم کاک زرافان او پارتیا گل سر اساس چکو شرحاتی دامزراندن و کار بخو بگهرش بو کو پروسه آشتیه بجيبك وآرامي وبنجهية بسبينة داكو تم مبرر جوجود آوير جهبون آوير نمينة بله پراستی اوه پرسکا گله کا گرین گل ویدمی دا بهتا کرن پروژه پکک پراستی اکش آریشن سرکین ین پارتا کارکرین کردستان افروکه پروژه که دیارنین پروژه نه بونمونه بو چند سال دهاتی پکک و چه جب کتن باکور کردستانه پروژه پکک افروکه پروژه که هریمیه و که مهوانتل دیاربکر بحث کری پروژه که خود چهار پاشت کردستان دا بینتن افروکه سردم سیاسی سر جوار سیاسی هرمی بتوی دولتی اوا چند هنه گله کاب زحمت اجار PKK بردام بی سر کنسپت کمونیستا که ونو در باسکه نشورش جه کی بو جه کدی اوش لایک دی و آریشکادی سرکیت PKK دا اوه دابشبونا جناح لشکریت PKK دا وروکه دابشبونا کا دیارت سردمه کی دا چید بیت چاودری لیتا تکرن کو نوع دابشبونا کا هیتی سرکرداتی لشکری PKK دا وروکه اف دابشبونا هنی دابشبونا کا رون و اشکرا و خلک مشاهد جیشت اوا چند هنه بینتن بونمونه تیاه کن بحث جمیل بایکی بکنن بحث مراد قیلانی بکن دو تیارات لشکریین جدان افروکه پرنسیپ و کنسپت جمال بایکی هندی داد بینیتن که بشتن لشکری بکار بینیتن آیا اف کار اینا لشکری پشتی 30 سالا چه بونمونه چه آرماج کرده بس خوبینه و شلاکی دی و آیا حتی چرا ده بونمونه جمیل بایک چارچوبه پروژه سیاسیین PKK چارچوبه لشکری ده حتی چه دهنه جبهه کردن یا اساسات بینم بوچونا من از بینم که افروکه PKK لایک PKK اخسیر پروژه هرمیه تایبتی پروژه ایران روشلات ناورازدا پروژه روسیا روشلات ناورازدا لایک دی PKK لایک لوازه حست کتن گهرین کنسپتو بیرو بوچونت PKK دا درست ببیتو PKK بشتن خلگل پیشاتی سیاسی بگنجینی تو هر چنه بیتن PKK ببیته پارتکا سیاسی چارچوبه ترکیه دا کار خوب کتن که اف باله هنه باله مراد قرایلان هکن بحث کن باره حتی عبدالله جلان جی مقدمات گوتا اشاره فکرن لگور روشا گونها هیه پیواجویا که آشتی گو دست پی بکه و چقاسه در فتاوینی سرکفتنی هبه بکرتی که زروان هگرت اشاره پی بکه چی لازمش بو گو سرکفتی به؟
بله گرنگترین کنسپت بو پروسس آشتی که دا بیت سرخستن پکیک پیوستی اراده کا سیاسی های گرتیه بریار کا سیاسی های گرتی پکیک در که اف بریار هنی رنگ ودان نبتند نافقویا پکیک القندیلی بکتن و اینما اف بریار هنی رنگ ودان الباکور کردستان شی بکتن بونمونه افروکه هدفت چارچوبه پکیک دا کار نکتن وت هدفش بریار و چند بدت آیا چارچوبه پکیک دا پروژه سیاسی دل ترکی پرو بتکر بردام بی سر و چارچوبه هنی بگمان دولت ترکیش اوهنی رازینا بیتونو حالته که نرمال دولت که بونمونه پاراستن البرجواندید خوب کتن معقول نینه دو تیارات سیاسی تیاره که لشکری تیاره که سیاسی دو مسیج سیاسی جدا کار بکن شبر هند بوچون هم پروسس آشتی دا کو سر بگریتن ما گلک پیوستی پنده گوهرین عقلیت سیاسی اپاکی که دا درس بیشلای کی وشلای که دی و رایگ به تفکرن بو هدف کو هدف شوازه که سیاسی بله رولا خو بهتر ببینید دواره سیاسی ده ترکیه بکن و سردیل گل بله که اگزره دهاتی دروشت نوراز بکن بله بله از خوازم باور دکم میوان منی یه باکور دیار بکره ابراهیم گوتنا اینا بری گوتنا داوی از جبستیم بری گو توری یکم از داوی بینم اف تشی گوتا بحث کرن در فتا سرکفتنا هر دست پیشخریه که مبادره که جبو آشتی لباکور کردستانی و سرکفتی به یان جی لگور نرینا دولت ترکیه گرک پککن نمینه حتی گو آشتی سرکفه بکردیش کرم آخره که ابراهیم Yani PKK rekısına dama şerre sare. PKK proje Kemalista u devlete harameye. Jibona ve rekısına ki Kurdistani nine. Jiddici federaliye. Jiddici devlete Kurdistaneye. Jibona ve şerre çaktar buyuna PKK ne revaya ne meşruye. Tebine narina Erdoğan PKK rastı. Efendim, çi? Narina Erdoğan ji PKK'ye tedbine narina wina rastı. Yani nerin eviye rast yani ne rast yani. Ama tişteki vekiri heye ku. Nerin ekam salantı bejin heye ku. Mezeke. Mesele aşitiye PKK rekhisteneki aşitiye nine. Bele. Estibejime ku. İro bavar tıkım de müjara düyemin da münakaşa bükün ku. Rojava Kurdistan ji napirskriyeke. Jibo ve aşiti bir millete kudra deçe bebe. PKK بله که ابراهیم نرینا تب زلالی گشت از نچارم تلویده که ببرمش برنبون آدمی نرینا تب زلالی گشت گلک اسپاس ابراهیم گوچلو نویسکارو سیاستمدار تج باکور کردستانش دیار بکرید تگلمده بو گلک اسپاس باش بو زیروان برواری پسپورت کاروبارن ین ترکی ده جدهو که اون گلمده من گلک اسپاس بو تولی بونوا جدیه بهن بدانک کرد ام بردان دارم بشه دوام باس روشم دست پید کن مترخان کریش با کردستان سوریه و رکفتن نبرا روسیا و امریکا یا گو امریکا نخوازواره اشکره کرن روسیا بجه هگر امریکا نه هف نرین به نه اشکره کرن خالی نه هن خال هاتن اشکره کرن باواکی نفرمی بحثاوی کت کن به شروجا بشار اسد نهاتی بحث کرن حکومتا دمکی نهاتی بحث کرن ده هرمش با کردا هاتیه دست نشان کرن لگور رکفتنش با بهتر اخافتن سر به مجاره جه سویده بریا سکایپه عبدالباسط سیدا سروک بری انجمن انشمانیا سوری دگل مدی الاستودیو جی نویسکار و روزنامه‌نگار رونی علی دگل مدی متفخر هاتن از توازن دست بکه جه سویده جم عبدالباسط سیدا دکتور ام دست بکن دکتور افدمت باش اگر تو باش دنگ متکه اسپازم که دست بکم امریکا چما د ترسه بندن ریکفتنه دگر روسیا ور اشکره کردن ترساوی چیه دکتر تدنگ میکر؟ خیلی دکتر دنگم باش ناکه کاک رونی ازش دم تدست بکن به همان پرسه امریکا نخوازه بندی رکفتنی ور اشکره کرن جبر وی رکفتنی فدید که؟ سپاس تماشاوان ورا دباوري مدى يعني تشتي إيرو السر عرضي تشيد بن بلكي أف أجر بستا بشك جوابه يعني
جهه بیتری خواندنه که کمری لی بکی یعنی اف ایرو 5 سال دسر شورش سوریه را در بسون پشتی وکاسا و ایران و کشتن و تالان و ایرو ادبجن بلکی امریکا و هر وها روسیه جی دخوازن نامه که بدن او نامه جی هنه که آشکره به که بیجن روشا سوریه کنترول کریه جعالی 2000 دا یک امریکا و یک جی روسیه جبر بری ویتا دی گلک دولتین هرم دست خود دستی وردان دهندر سوریه داد کرن ایرو وقت امریکا و روسیا به هفدرا دیگه گریبسته و کانبن آگر بسته که دست نشان بکن او آگر بسته جی لپرانی دران جه خواه بگره اوه تیوه و تایه که روشا سوریه دبن کنترول حمیمی میده و الالیا که دیجی امریکا جدار بریارا رژیم سوری و ارتشا و لحمیم تبرن و جدار بریارا اف هزین دیجی جالی امریکا و تبرن اوه خواندنک بشکلی بتایبت جی پشتی که هنه کی ترکی هات رازی کرن او ترکی پشتی او هولدان رو خواندن رژیم الهندر ترکی بحوجه بو به هزین ناف دولتین زل هزرا کانو به هنه کی نرم بکه وکو بروسیا را کر و دخوازه عینی و شیوه بامریکا جی بکاربینه ترکی دخوازه تنه آلی سینور ترکی جيرا بروبلم تنبن وكيدن ادبجم تو بروبلم جم تركيا تنك از بلکه انقره و شام جیل سروی که آخوینه ریکفتنا بهتر سروینا با آخوین ریکفتنا گم آماجه پیکر دست پیکر نبرا واشنطن و مسکو هدی تبجی کرن هن داخویانی دجی هف خویات کن روسیا و امریکا یک جوانا شیدر نراحت روسیا داوی جار پوتن دبجه اگر ریکفتن هرس بینه سرکفتی نبه واشنطن سببه شبو چی بتگره دباوري مدى افليس كا دنافبري هردو دولت هذا جبر هردو شريكي هفن يعني هردو هفبشن لسيرفي ريكفتني يعني وانا بهفدر اف ريكفتن بيك اني وامزا كرنا فكجان الي جوان كان يعني انها روسيا زاني ريكفتن تشي لأد بيجن بلكي ناخذن دخوازن بس بيجن انه اف وقت من بيشي جي قلت الروشة سوري آلية دهيزن سركة ده هاتي كنترول كرنا جبر فيجي ناخذن حتى هفربند وي ايكو بناف دقوتن دبن ناف الشر اللي ديجي تيرور حتى ناخذن وانجي آگاهدار تربیه که ترکیه و اروپا ند مجاری دنه می بهتر بین سروی مجاری با آخرین از وقت جم دکتور عبدالباسط سیدا جسوید بریاس کایپت گل مدی دکتور دمت باش امریکا و روسیا ری کفتنه که مذاکرنه امریکا و گو خیاد بد راگهاندنه گله کی بترس بنده نا بین اشکره کرن چماش وی که ترسه سپاس قالكي وإيفار باش وسلام كك روني رجي يعني بالنسبة أمريكا يعني كما زاني بابيتش بشارتي وشاغي مكاري بخشك برسوا بي برسيشي بداية يعني بمهي نفكري يعني أزبيجي بلكي أمريكي بخب خجي نلهب دونه يعني أنا كيري وقتها تجيبينا قد بلافروفر 4 ساعات هدف جبيني بردا وتشوف دريا فيديو بوقت لشكري أمريكي بوقت استخبارات إيوان حتى وكا لهدو بكن والجورجو إشارته قتين جي قال لكي أوي لشكر نقل كي رازين لسر أب لهف كرناكو تشيبو يدور تاوان وروسادو باوريه بروساجي ناينن يعني أوروبيج آلي خود دورن جبه مسألة ده هاي وان جبه مسألة توني بلكي دوجي خوياني بوقت أقو إيه فرنسي ده وقت بيجن دي يكتيانا توا ده بكري قد حتى أقو أم نبين البير سرش الهبدو كرنا أم نكارن نرينا خل سر ببيجن يعني بما قال لك برسنيشان هنا حمتش نزل على وقت أقو كش نزل على مرن نكارج وخشك لسر بالسكن اللي هل هل هاي هن تسريباتها هنا دكتور جو بحثا كيت كان امريكا جوا خطي خوني صور باش فكشياي يكجي بشار اسد شرعيتا ينماي دري كفتني دد بيجي جو بحثا ينهاتي كرن بحثا مرحله انتقالي قناغي فوجهز نهاتي كرن دبيجن هريمن كردي هاتنا ريكفتن سر هاتي كرن تدبيجي جوان خالان شرم دكه البشيا رايا عام يا جهاني يا امريكي ناخوازه اشكره ببندن ريكفتنه يعني بما مثلا امريكا برج نارينا مولوية امريكا ايرو اوباما دوسي مه داوين ودفجه برده يعني بما او لهبهاتنا مثلا سوري شار سربك امين نبينا
يعني بيتر إيرو لسر دبرا حلبة دخوازن ببيجن دخوازن لويدا بسكنن هناكي مثلا تركي تديقو أفريدان وان قش جرابلسي وهرن بآلي مثلا حتى بوقت بيشوبان بقراعي حتى بلكي دبرا إدل بيوان يعني مثلا نزل على أمريكا تاني دخوازي إيرو هناك وقتي كسبك بيجي ما تشتكر جبور رايا قشتي أمريكية كارب تشكي ببيجي لبري هين قو أبر لهفكرناغو تشيبو يوبي بقابك جبو چارە سەرکردنك سراسرای سووری ئەس بخۆ نەباوەرم دەبێ مەسەلێ دەسەر مەسەلا کورداژی لەسەر چی لە هەفتووکردن چاوەکردن ئەس بێژم ئەوژی نەخویانی بەس تشێک و خویانی دەبێ گو ئیرۆ ئەب لە هەفکردنا هانێک گو هەرە سەری و ئاگەر بەس چێ ببێ یعنی ئەمێ دەمەکێ لە سووری ببینن گو سووری بموێ هەر دەڤەرێک جە ئالی هێزەکێت بێ کۆنترۆلکردن یعنی دەڤەرە ئیرۆ دەڤەرە ساحل و شام ئەبا گوت بێ سووریا بفێدە بموێ ڕووس و إيراني دور دبن تركي بلكي دبرا جرابلسي حتى بلكي دبري إدلبي وهناك حالة بيجي بالنسبة أمريكا غير وقت بيجنج آلي شرقي فريت وقت بيجنج كوباني حتى الجزيرة بله بهتر كردستان سوري كردستان سوري دانو سدن هناك كردستان عراقي روهبه دمينه قبلي سوري بما أوجي رولك إيرو حاضر دبه برنجكي جو أردني بين هناك إنجليزي أردني وبريطاني بهتر وذا كبقرن لقور تقسيمات كذا شبكن سوري يجبو بي مسألة يجمر الزلال بس باورناك بي مسألة جو بيجن مسألة برشكرني جشت وبيجن أمنا خوازن سوري جبدو بكذا بس هو بصالة بكشيني وقتها بصالة بكشيني أب مسألة هان يعني خلق وهدي وقت بيجن جاز استيكولوجي حاضر ببن وهناك جي برجوادي وان دي بيروشي دي دركب ويقابي وبيجن يا قاوا دوا أمش هبدو بخينن ياجي كاني أم سوريا فدرال جو هناكي وقت مسألة جو حريك بسري خد مشي وقريدانا كله سبق جو هبه أب سيناريو ما بس بله دكتور أب سيناريو جو تدبجه ديارة چند سال و أب كريز دريج بك برسا يخواج كاك روني بكم كاك روني وجو دكتور آماجه بكر دب يك جواز سيناريو بيتر راجحه بيتر جو دب ورا بكانين روشا کریزه زیده بکه. اف اگر بسا گوهاتی دانین تدبینه دستپیککش بو چارەسەریە یانجی دەستپێکەکە ji بۆ چەسپاندنا ev سینۆرین گۆ ئیرۆ هەنە نابەرا داعش و YPG نابەرا ڕووسا و ئەمریکا نابەرا هێزن سووری و ئیرانی ده دباوری مده حتی روژن ایرو ته بریار جبر روشا سوری مگو وقت مگو گریدای به هێزن ناودەولەتی حتی روژن ایرو ته بریار چارەسەرە روشا سوری نهاتی برنه تنه تشتی کتیک کرن مگو وقت ایرو اف آگربستا وقت نامه یکیه که وری آشکار کرن دو هیز لسر عرضه سوریه کنترل دکن لیاد بجم حتی روژن ایرو پاشا روژا سوریه ندیاره نش کسی را ندیاره و حتی روژن ایرو جی اف روشا تا انجامه ناده جبلی وقت ناف دو کوانان ام بجن اداره الازمه یعنی تنه اف روشا دو کریزه دا بشو بینه حتی که بگه به چاوا نقشه یک نوش سوری را واره برن ل پرسا که سوری و دابش کردن و سوری به پارچه کردن لگور تی گوتن جان اد بجم اوا پرنا گوتن اگدی جیدای چون که عینی اوا پروژه لعراقی هاتا گوتن و عراق واره پارچه کردن دناف سینه تو پیکاتین ودا لیاد بجم پشتی 10 13 سال حتی روزین ایرو اوا پیک نهات جبرچه دباوری مده هیرو او هیزن ناف دولتی یعنی نلوه اکید گرن کوا دولتان پارچه بکن جبر اوانا یعنی وقت مرید وقت ام بجن یعنی ده همبری چانده کدانه یعنی او چانده تندوتجی ده هندر و ولاتان ده او چانده کبلی خوا انکار بکه و قبول ناکه اد بجم اف هیزانا لهمبری وینه یعنی مصلحه و برجواندی و چی کانه بن اف هیز بکفن ام بین سر کردا کاک رونی آلیا کردین ایرو سهرمی ونا هنه یان بیشن جزیره و کوبانی و عفرین هیه دیاره برای کفتنانده لگور راپورتین ین راگهان بحثا با هرماتی کرن کرد رول آوانات بان گوهرتین سیاسی ده چاوی کاری بو خواب بگن هجماره که زحمت نگوهر ثابت و معادلات ده یان جهین منقوصه هین جرده دباوری مده ام جارنا باری او آلیه کردی یک ام دبیجن اوا برجواندیا یعنی بروانیه برجواندیا ملت کرد که ام جارنا باری وان گراند کن اوی آلی حتی روزین ایرو نگوتی پروژه یک من کردیه
حتى روجين ايرو تشتكو ديار دكي وتشتكو تخازي ده هلوستي ودا دراجة عندنا ودا تبروجي كردي بناف نهاتي ليد ادبياتي انا كسيده هميشه هرتم بحثا ما فين نتوي وهريمكا سرمخا فدرال يا السر آلي السر عرديد بجم هيزن السر عردي انا كسي و خدي بروجي سياسيه اللي حتى نهات هيزي ويل سر عرديد جوهرتني ده تناي او هيزي السر عردي او ايك و بروجي شوبينن تدي اوانا بشكنج ارتشكي تولي هفن تيكلن عربتي ده هنا تركمانتي ده هنا اشورتي ده هنا ادوي باوریدم او آلیکارن و هوالبندن و دو هزیدا بیرو باوری خب پروژه که کهری مگه کردی چه بیان دولت که کردی چه بیرو باوری خب وين ناین یعنی بله جبلی ویجی یعنی بس تفي بينات نابين مقبولا ايش عليه هز الناو دولتيش بر ايرو علي كاريا تكرن باوری مده حتی نا خواندن جوارتنا یعنی حتی نا هز ناو دولتی ندوه خواندنی دانه کو کردار هری مکه چه بکن تشتي العرض ديارت كي تشتي كوتي قوتن تشتي خيات كي حتى ناب كردارة تيكيلي تيكرن بتهيبت بهزين لسر عرضيرة وقت دا شكك يعني وقت أداتك الشر اللي همبرت تيروري بله نرينا تبز على ليكش زباري خجار قدم جم دكتور عبد الباسط دكتور اسخوازم تبحثا رولا كردا بك د في سياستا قوت بيجا دبه لسر درجه 10 ساله حتا به گوهرتن رولا کردا وک هجمار کاری مو خم پاريزن ايرو كرد رقمكن كسنكار وتجاوز بك سپاس گلکی کرد بمه جارنا جه يعني پیشیت خوازم بیجم او مثلا پرچبونه نگم گوی سوری پرچب به از بیجم ویبان ده برا بکن بن کنترولا حر قوتك او كنترول بك وحتى ام بنرن كابق وناغا بدود بيتشبه يعني اب مساله هناكي سيناريو كوك مقود قالك بله تبحث كرغو ويخلق بين هي اندن اجبو تقسيمه اگر ام بين سر تسج بوم فداج دمير ببينن دكتور بحث عاليه كردي بكم مسألة آلية كردي وقتها قمرة بيبسكنه يعني ويدا ما هاني جارك جبينك هبو هناك كا ديالوغا دورتا كرد وعرب هذا مقو بابا او قوتنا والله كرد ولود بيجن ابا ندجي خده يجبر كرد ام بيجن نبيجن ام كيش نرينك يعني ان عرب نرينك ان كرد نرينك ان سنة نرينك ان علوي نرينك يعني ابا راستيك ككروني هناك او آلية بحثها وان كرب بس ما تخصوا عن بنابك جارنا جيل جمع كردات كلتورة عمد وقتها بحثها جنات كرن تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبا مرنا بيوان بيج مثلا بيدن ويا بجنو أو إيك بيرو قوات لسر عرضي أون وك كرونيجي دستني شانكر يعني تجاري نابي كردي ناني ونقول نمش بو كردات كن جبر هاي مقلق جه هي وقتها تكليه وان بائتلاف رجي تشيدبون وبقدر رجي تشيدبون وان دقوت انجمنا نشتمانيا كردي ابادا خوازيواني جبو كرداهن وبروجيواني كردي هي اما موكسوري الخدنر اما تشكيمتنا يعني ابايا دقوتني خد دقوتن شكاري يعني وقت ابانا بيتر قوميني اما امنتوا ديمقراطيه خوازني يعني براتيا جلان او بدروش موانا براتيا جلان ابايا لكويده يوچاوي برنسان كرد ازدبيجن جبوك مره واقعي به جالي كي قال لك جهدان هاتسر مثلا كردي كرد ايرو الحمد دريد روجا بيدن دركي جان جبيني حاضر دبه وقت بيجن خالك جرينج لسر وقت بيجن روجا بي تم سر جدول اعمال يعني هي يعني ابايا لي بلج الي كي دجي كرد دناف سوري دي بمي بكرني خو بنزلالبونا نريني خو ما قال لك يوان ذاكر يعني انا امي بيجن دسبيكا شورشيده تكار بسري صدي حيشتين نوت جي خلكي سوري بشكرتيا برسا كرد كرن وحقي كردات كرن انا ايلو بفان كرني جو مثلا جو بيدي تاني جو بنابي كردات ناس كرن او تشد بيجي معني اخو كرد ولد بيجن يعني ايلو تكار بسري صدي ده بيس نمان بشكرتيا كردات كن جم اوبوزيسيون اشتر بيجم شخور جيم بريش خور دليزه يعني اباجي دبي مرال سربس كن اب شغلك شغل دبي حتا قلت رايا قشتي تكار ببقاره يعني يك جاي دواري ماس ميديا بشغل دبلوماتي عليه دبلوماسي هر افنرينا الدكتور او جي مقبول وقوتنا وانا هر او قوتنا كردايه قال لك مثلا كردا بما كرد يعني ام قال لك تيد وقت بيجن شكسن دبي مساله ده انا كسيجي انا رولك وان هي راس ايرو شرعيه سياسيه وقت مساله بارتيه كبد نديرك وان هنا بس اوجي مساله
يعني نلقور دمي قابي خدا فيجن أو جي جارنا ناكوكي وإيدن ونوكبي أو جي روشي قال لك قلص ذكي هناك جارنا جيت بحوجتي تزو برياري بالسين وبرياري الوقت ويد بالسين بريارة الوقت ويد نستن تمعنياوي برياري نامين يعني بما لبلي أزبيجم روش ببيرنجي جوهر كرد قول هبدو مقاتبن وبكاربن يعني بيتر أزج أنا كسر دبيجم پدی وان ال در دور آوانج بر آن از بینیم باید در کتی کانی بر بگن هفدو بردویده بابا بریارا پدی نجموانه جم پک که پک کل قندیل جیش کو بریار تی خودی زانه یعنی آن وقتا گو هیزک گو تزان پی برا بریار الجم صالح مسلم امی شبو برو پی رونين وامی وقت مثلا ایال جم آل داره امی بهفدو رونين حتا قوم تیخ سری هفدوده بس ازان بریار ندستوان دی يعني تبير حمد شيء هدو بك أعطني روجيت جيك تيجو هرتن يعني كرد ببي مجي بالشغل بموي قال لك يوندا قال لك سباس دكتور عبد الباسط السيدة سروك بري انجمن اجتماعية سوري جي سويد بريا سكايب تتقال مدى بو قال لك سباس بو تفليبونا تسباس بو روني علي نفيسكار وروجا مافان قال مدى مش استديو تتقال مدى وقال لك سباس باس روج الفيدا كان بداويت ينن قال لك سباس بو وحطاناها وبينيري مابو بە سپۆنسەری فازلینک باسی ڕۆژ پێشکەش کرا.